Die hele breinmodel bied insigte in hoe bestuurders verskillende denkstyle kan gebruik om leierskapsdoeltreffendheid te verbeter. Begrip van hierdie style kan besluitneming en spandinamika verbeter. Bestuurders kan hul leierskapsbenadering aanpas op grond van spanlede se denkvoorkeure. Die aanmoediging van diverse kognitiewe style bevorder innovasie en probleemoplossing. Doeltreffende kommunikasie vereis die begrip en benutting van verskillende denkstyle. Bestuurders kan analitiese, gestruktureerde, mensgerigte en kreatiewe benaderings balanseer. Die erkenning van individuele sterkpunte help met delegering en spandoeltreffendheid. Heelbreindenke verbeter organisatoriese aanpasbaarheid en strategiese beplanning. Deur die toepassing van die hele breinmodel kan bestuurders samehangende en hoogs presterende spanne bou. Die benutting van diverse kognitiewe sterkpunte verbeter besluitneming en organisatoriese sukses.